ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯂꯝꯕꯤꯅ ꯆꯤꯡꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯌꯨꯝꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯍꯜꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯐꯨꯜ ꯗꯦꯞꯊ ꯔꯤꯀ꯭ꯂꯦꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯎꯜꯐꯥꯒ ꯄꯤꯁ ꯑꯦꯀꯣꯔꯗ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯅꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯩꯔꯥꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝꯆꯥ ꯁꯝꯖꯥꯏ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯂꯨꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯁ.ꯇꯤ.ꯗꯤ.ꯁꯤ.ꯑꯦꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ MP ꯂꯣꯔꯍꯣ ꯐꯣꯔꯖꯦꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯊꯧꯔꯝ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯤ.ꯑꯩꯆ. ꯔꯥꯝꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯀꯣꯇꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯃꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯀꯣꯇꯨ ꯊꯥꯕ ꯆꯦꯖꯦꯠ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯇ꯭ꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 500 ꯂꯧꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯅ ꯂꯨꯄꯥ 1,500 ꯂꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯌꯣꯜꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯄ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗ ꯂꯝꯂꯥꯏꯒꯤ ꯅꯣꯉꯥꯗꯥꯗ ꯊꯨꯡꯈ꯭ꯔꯦ BJPꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯠꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯒꯗꯕꯁꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯜ ꯗꯦꯚꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯣꯝ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯇꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯖꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯩꯗꯣꯛꯂꯒ ꯑꯉꯛꯄ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ ꯁꯦꯝꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯇꯣꯡꯈꯠꯂꯛꯇꯨꯅ ꯆꯤꯡꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯂꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯌꯨꯝꯗꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯂꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯈꯨꯁꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯔꯛ ꯌꯣꯖꯅꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯅꯝꯊꯥ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯎꯕ ꯐꯪꯂꯤ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯂꯩꯃꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯥꯡꯈꯠꯇꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯥꯀꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯨꯠꯊꯔꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯆꯦꯟꯈꯤꯒꯗꯕ ꯏꯆꯨꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯅ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯈꯠꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯏꯠ ꯗ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝꯒꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯛꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯝꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯁꯨꯝ
थोंगत्तुना वांखꯠहनबा असि हौजिक्ति मतमगा चुनद्रे लंबी सेंबा मतमदा अनौबो ओइना फुल डेप्थ रिक्लेमेशन FTR टेक्नोलॉजी हाइना खंगनबा लंबी सेंबगी मवोंग असि इंडिया की मफम क्यादा सिजनबा हौरे अमरोमदा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ना नेशनल हाईवे सिंग सेंबा मतमदा FDR टेक्नोलॉजी सिजननबा हाइरकपा लैरबनी हाइरे मसीदा नतना युम यामना कुंगबा मफम सिंगदा लंबी सेंबा मतमदसु लंबी असि वांखतहंदना थमननबगीदमक टेक्नोलॉजी असि सिजननबा वाफमसु लाख्रे हाइबो वाफमसु फोंदोरखि सना लेपाक पाउसेगी ऑफिस अमसुंग प्रिंटिंग हाउस लाक्लिबा जनवरी अमदा संगारगनी सेगा रोड कोंजेंग हजारी लेकाइदा हौजिक सिजनरीबा ऑफिस असि जनवरी अमदगी ख्वाइबमपुर नगामपालदा लेबा पाउसे असिगी अनौबा संगलेंदा होंजिलगनी मरम अदुना एडवर्टाइजमेंट सिंग प्रेस रिलीजिंग अनौबा ऑफिस असिदा लेंबिरक्तुना यौहनबिरक्ननबा फोंदोरक्ले अवांग नोंपोकी लालहौबगी पुवारीदा अनौबा पंदुप अमा ओइना यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा सेंटर अमसुंग असम लेंगा का ngarang याना चेरोल खुयेक पिनख्रे अरविंद राज खोयाना लुसिंगबा उल्फागी फैक्शन असि सही 12 की ममांगदगी लेंगा का वारी सानदुना लाख्रबा मतुंग ngarang न्यू दिल्लीदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह असम की चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा अमसुंग लुप असि लुसिंगबा अरविंद राज खोयागा पुन्ना खुयेक पिनखिबने याना चेरोल असि खुयेक पिनख्रबा मरमना असमदा लालहौबगी इरांग असि खरा मखै लाक्सिनबा ngamlagani adum oinamak पेरेस बरुवाना लुसिंगबा उल्फागी फैक्शन असि हौजिकसु लेंगाका करिगुंबा मखल अमतगी खुयेक पिनबा लैतबना चाइना अमसुंग म्यांमारगा लोनबा ngamkhaiगी मफमसिंगदा लैरी हाइना थाजनरी खुयेक पिनबगी थौरमदा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना हाई हौखिबा कुमजा 1958 उल्फाना चथरखिबा थबक थौरम कया असिना मरम ओइरगा मियोय 10,000 की मथक्ता लैखिद्रबने अदुबो हंदक उल्फागा याना चेरोल खुयेक पिनबा ngamba amadi ekot asi mapung phana chatnabaga asam gi chawkha thaurangi dama ahenba package kaitharagani ningsing bayabadi ulfa asi kumja 1958 gi april 3 ta Sivasagar tampakta upper Assam district ki naha kunna punsinduna semkibane lup asina matam kaya gi mamangdagi India ga wari sanaba yabagi apamba uthokiba lairabasu Assam gi ningtambagi matangdadi khak yasinaba purakloi haina lengdana lairakhibane adum moina mak haukiba kumja 2013 da ulfagi Arvind Ras Khoyana lusingba faction asi tholakpadagi Point 12 यावबा चार्टर ऑफ डिमांड अमा सेंट्रल गवर्नमेंट पिसिंदुना वारी सानबा हौरखिबने लुप असि हौखिबा कुमजा 1950 मबुद्रागा निथोइदसु अमुरक फैक्शन थोखिबसु लेख्रबने हाइरे लुप असि साफोंगलख्रबा मतुंग नागालैंड अमसुंग मिजोरामगी लालहौलुप सिंगी मतेंगदगी असमगी लोइजिंग लोयागी नहासिंगदा अचौबा साफु पिदुना यामना ममिंग लेबा लुप अमा ओइबा ngamki लोइनना कुमजा 1945 दगी असमदा लेंगाखिबा असम गण परिषद की मतमदगी लुप असि मपांगल यामना हेना सागतखे अदुबो हौखिबा कुमजा 1950 मतमदा सेनखाई थुमखाई की चांग अंगकपा फंगना वांखलकपदगी सही अदुमकी नवंबर 19 दा इंडियन आर्मी ना ऑपरेशन वज्रंग सथखी हाइबा वाफमसु फुंदोरले हौजिकसु तोंगान बा माइकई सिंगदगी मपानदगी हुरान लनादा संगसिलकपा मितो मिरानचा सिंग ST स्टेटस पिफम थोक्ते हाइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी मणिपुर की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम दिराज लुवांगना फोंदोखरे हौखिबा मे 3 दगी हौदुना मणिपुरदा थोकलिबा वाथोक असिगी मतांगदा थिजिनबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना सेमकिबा इंक्वायरी कमीशन दा सेना यांखै पानबा एफिडेविट अमा ngarang कमीशन असिगी मतम खरगी ओइना हांगदुना लैरिबा ऑफिस इम्फाल होटल दा शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटी ऑफ मणिपुर STDCM की माइकेदगी पिसिनख्रे हाइरे थौरम असिगा मरी लेनना पाउमिसिन हांगबा वाहंगी पाउकुमदा दिराज ना हाई
ST asi karamba phurupta natraga karamba miyoi-singda pigadabano haibadu India gi constitution asida chapchaba kanglon ama semdoktuna leibadi nate adumakpu Supreme Court ta sathakiba hearing singi matung ina ST asi mitopta piba yade haibasi yamna nakhai sengi maram asina state asidasu mitop singda ST status pifam thokti haina STD-SEM nasu sapchana thajai STD-SEM ki President Moirangthem Diras Luangna committee asigi mahut sinduna ngarang pisin kiba affidavit adu handak thokliba Manipur gi irang asi mitei Indian Constitution ki makhada ST list salhanana bagi Manipur lengakna recommendation thagadabani haina Manipur High Court na takibo order aduna thoan bani haiba adu lan sat khidana bagi matangda pisin kibani Hiram asiga mari leinana STD-SEM ki President Moirangthem Diras Luangna makhatana hai Manipur da hokiba May gi tarik 3 dagi thoglakliba irang asi haurakpada Nation newspaper sing amadi Union Home Minister Fau mitei na ST lista chanbaga mari leinana irang asi thoglakpani haiba wafam sing phongdok na kiba laiki masina Parliament mifam phawbada achoba irang thoktuna ST lista chalhanba asina irang asi thoglakpani haina loina chatnakhre loinana Prime Minister gi thabakta phawba asigumba wafam phongdok narakpa asina miyamda hena irang asi kansilakpagi machak ama oihalle mitei na ST lista chanbaga thogliba irang asiga mari leinade haibasi nakhai sengna sengdok haningi commission asigi term for reference tasu Manipur gi irang asi kadaidagi haurakpano haibadu ahanbada yauribani haiki Imphal da nungtigi nungthilda phongba Manipuri pause Kangleipa-ki Mairagi chief editor Wangkhemsa Samjai numit humni police remand lokthakre duty magistrate Imphal West da mahak puthoklaba matung numit humni police custody remand lokthakibani police ki pauna hai Kangleipa-ki Maira pause gi tha asigi kungamari da phongba pau amada miyambu mipai handuna charangnaba pohanba yaba aranba pau ama phongki Madugidama Imphal Police Station na case ama lokhatuna ngarang numiyungba matungda fakhibani hairi pause asida tha asigi kungamari da kuki militant singna chunu sifai maite khulda nomai kapsinduna landa silakhre haiba heading gi makhada phongkiba pau amaga mari leinana Imphal Police Station na case lokhatuna thijinbagi thabak sathaba hokhibani Imphal Police Station na FIR number 903 by 12 by 2023 IPS Logduna Wangkhemsa Samjai ki mathakta IPC ki section 153 by 153 A 505 by 1 B 505 by 2 gi makhada case register tauki pause na phongkiba pau adu sunu sifai Ideal Club ki secretary na miyamda mi paiba po hananaba honare masina miyambu nungsinnadanaba po halakani maram maduna editor na chumba pau miyamda khanghanbiu haina clarification ama thokibasu leirabani haire Manipur da thokliba wathok asi khana chainaba amadi khusu khulaina waroisin purakpa ngamloi nungsinaba khaktana lamdam asi mahausagi fibamda hanjilakpa ngamgani haina Manipur gi Outer Parliamentary Constituency gi MP Lorho Phorjena phongdokre Kangpokpi gi Daili khulgi Platinum Jubilee gi thoramda wangang laduna Lorho Phorjena hai Manipur da hokiba thani palonggi mamangdagi horaga thokliba irang asina maram oiraga state asi kangkhong saiba phibam amada leire masina khanariba phurup ani khakta natana state asigi mioi pumnamakta awaba pire asigumba chiraba tanpham asida ekhoi masel aduma ungkhatnaduna leibagi mahutta nungsi sanana himinnanaba hotnaminaba change irang asina maram oiraga state asigi semilon gi phibam kham thengna marai saithakre loinana mahai masin tamba amasung ana lahengi hiram sing asidasu yamna sotha hankre maram asina haukibasing adu kauthoknaduna amana amabu ngaknaduna mahosagi phibamda hanjil hananaba honagadabani haiki Manipuri Sahitya Parishad Imphal na kumjali sing ani kunga humdoi gi oina sahitya kala sanskriti gi lamda thoidok hendokpa thaudang lauribasingda pigadaba upadi selgi mana amasung sanagi medal phangadaba saknaraba mioi kunga manga gi maming lauthokre
Manipuri Sahitya Parishad ki upadi fangadabasing asi Sahitya Bhushan Wangkai Yonglan Lailaktagi BM Maisnam Barzamani Kavya Bhusanda Kaisampat Laimajam Laikadagi Yumlembam Ibomsa Sangit Bhushan Matam Isaida Thangmaiban Hizam Dewan Laikadagi Sagolsem Bisaruf Sangit Bhushan Nat Sankritanda Kurai Nadaibam Laikadagi Arambam Tombino Devi Nat Bhushan Stage Lilada Hiyang Thang Makha Laikadagi Loitongbam Barzamohol Nat Bhushan Gaura Lilada Khomanjon 5 tagi Thongam Ongbi Punsi Silpa Bhushan Pung Tingbada Hairangoi Thong Yangam Lairak tagi Moirangthem Navdev Nitra Bhushan Rasta Bamon Laikai Purit Mayum Lairak tagi Sarangthem Thambal Tombi Kala Bhushan Wari Libada Thawbal Khekmandagi Yengkokpam Zugindro Kala Bhushan Thangtada Nambol Awang Laikai dagi Haurongbam Bisaruf Kala Bhushan Laiyekpada Lairiengbam Makha Laikadagi Janam Thabam Premananda Roy Amasung Bat Bhusanda Basikhongdagi Ningombam Irabot Niyauri Tungi Yumbi Oiduna Kunai Asibu Nga Hogaduriba Mahiroi Kaya Togliba Irang Asina Maram Oiduna Mangadori Haina All Manipur Women Social Reformation and Development Samas Nupi Samas ki President Thoksom Ramnina Phongdokre Wafamasi Nupi Samas na Sinduna Thangmai Bandalaiba Ima Kunthok Hanbi Sanglenda Pangthokiba Nipu Humdoisuba Maira Paibi Haudokiba Numit Tauramda Phongdokibane Thauram asida lamdam asigi thawgai kiyada saruk yarambi laikhidrabi pebam ongbi chawbi athokpam ningol momon amasung khundrakpam ongbi indumani gi photo da laikatuna ikai khumna pasu utki Thauramga mari leinana Thoksom Ramni na hai lamdam asigi nupi singbu laingak na sinda khak thagatli madugi mahutta lamdam sigi nupi sing asibu ing na signa lehenana ba khonaba changi Kunai asida macha masu oiba kayabu mayai gaba chinjaktagi kannaba amasung maram sadana mipha mipun tawriba asidagi ngakthoknanabagidamag ima kayana khutta maira painanaba phirep lawrakhibani matam sangna lamdam asigi nupi kayana maru oiba thabak thoram singi thawgai lawduna lakli state asida tha kaya haurakliba irang asina maikei kyada Yamna awaba phibam mayokna hali narco terrorist singna satharakliba lan asidagi kannaba lengakna khongjal yangna thabak tawba changi thengnariba khudong sadaba kaya asi kohananabagidamak phamnaiba singna matik saba thabak paikhatuna ingsikpa puraknaba honagadabani lamdam asigi ima kayana warakliba si matam sanglakle haina phongdokhi Matam kayagi mamangdagi state asida sizinariba yumgi house gear productsing haibadi sapon kolik phengnanaba polamsing yauna makhal kyagi sengnanabagi pochei kaya mapalamdagi ayamba pusilakpa ngaktani nomada sizinariba polamsing asi state asida sabagi thabaksing matam kharagi mamangdagi mioi kharana sathanarakli mapalamdagi pusilakliba polamsing asidagi quality hantha daba Mawongda miyamna pamba packagingga loinana potlam kaya state asida hojik saduna yonba hore potlam sing asi sagwalban Bijoy Govinda da leiba Rajkumari Sarju sahi kuntrama thoina RBI Organic Home Care Products ke makhada sapon kolik phengnana ba mahi glass sengdoknana ba final singba potlam sing sare hojiki oina RBR gi makhada semleba potlam sing asi awa thabigi sapon Green tea gi sapon, maitan amasung wagi sapon, liquid, detergent, hand wash, foaming gel, sanitizer saduna yonba hore, makhatana tha kharagi matungda body wash, shampoo amasung conditioner su organic oiba mawongda semduna puthoknaba thorang tawri. Sarjuna sariba polam sing asina hojiki oina machine gi mateng
का हेना सिजिन्नदना खुदना सेम सादुना पुथोकपनी पैकेजिंग तौननबा हिट गन माइक्रोवेव नचिंगबा मेचिन खरा नतना अतै अतोपा अमता सिजिन्नद्री सापोनसिंग असिसु आंगांसिंगना पामगदबा मवोंगदा तोंगान-तोंगानबा मखनगी डिजाइनसिंग तौदुना पुथोई पुथोकलिबा सापोनगी पोटलमसिंग असिगी वेस्ट ओइना हामेंगी संगोम सिजिन्नै लोइनना सिजिन्नरिबा अवाथबी ग्रीन टी मैतान अमसुंग वाना सिंगबगी लिक्विड एक्सट्रैक्ट नत्रगा पाउडरगुंबा लौदुना सिजिन्नै मसी सिजिन्नबा मतमदा पोटलमसिंग अदुगी चपचाबा कानबा अदु अमता मांगदना फंगनबसु ngami haina phongdoraki सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा कुकी एमएलए तरागी मथक्ता लोगी ओइबा एक्शन लौखलु हादुना इमागी मैरागी थौमी सिंगनांग मणिपुर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दा थोमजिंदुना खोंजंग संगसनख्रे खोंजंग संगसिनबदे यावबा थौमी निपान पुलिसना फाजिनख्रे हाइरे ngarang ayu pung 12 makhairom taba matamda imagi मैरागी थौमी सिंगना असेंबली गेट तमना थोमजिनखि सही असigi नवंबर कुंदा असेंबली असigi स्पीकर दा इमागी मैराना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तालिबा एमएलए तरागी मथक्ता लोगी ओइबा एक्शन लौखत पियु हाइदुना आइबा चिरोन पिसिन ख्रबा मतुंग ngarang फावबा थबक पाइखतना लैबदगी खोंजंग अदु संगसनखिबनी हाइरे खोंजंग संगसलिबा थौमी सिंगना स्पीकर उननबा होनखि अदुबो स्पीकर उनबा फंखिदे मखोइबु पुलिसना मफम अदुदगी तकथोरकपगा लोइनना खोंजंग चंगसिन बदा यावबा थौमी मरी लम्फेल पुलिस स्टेशन की टीमना फाजिनख्रे हाइरे फाजिनखिबा थौमी सिंग असि लुप असिगी को कन्वेक्नर माइबम सोमी पब्लिसिटी सेक्रेटरी आरके लिंथोय ट्रेजरर हिदंगमयुम विज्ञानी अमसुंग फाइनेंस वाइखोम बिनोदिनी पुलिसना फाजिनखिबा मियोय मरी असि थादोउ हादुना लुप असिगी थौमी सिंगना ngarang numidang wairam lamphel police station da thomjinduna khongjang sangsinkhibani Bharatiya Janata Party BJP asina lengak paiba party ama oina satham thokpa lichat sajat chalak taba asi laibak thibani haina Manipur Pradesh Congress Committee gi working president KS Debavartana phongdokre wafamasi MPCC na sinduna BT Rota laiba Congress Babal da pangthokpa Bir Tikendrajit ki Samaga humphumari suba mapo kumon thoramda Debavartana phongdokhibani Congress Babal da khinba Bir Tikendrajit ki mitamda miyamna lei su katuna ikai khumnaba uttuna hogdokhiba thoram asiga mari leinana mahakna hai Bir Tikendrajit asi nation hero oina sakhanglaba state asigi ningtam lanmi amani British lenga ki mayokta singna bangamba ningtam lanmi Tikendrajit asi leibak ki damak ngamlaroi doba lanpham amada lawkhiba thodang loinana leibak ki luraba tanphamda thauna phana lanthengna thawai thakhiba asigumba athauba asigi thauna lingjen tunginba ngamnanaba ikai khumnaba utpani ngasigi Manipur gi anoba singnaba si lanpham kharadi mai pakpa paktaba thidana kathokpagi mathau taba lanpham ama lakpa matamda Bir Tikendrajit ki wakhalon sing yamna phidam ningai oi Leibaki dama Congress worker singna Manipur gi leiriba singna ba asida chapchana fireb ama laurakani haibagi thajaba lei ngasi thoram asiga mari leinana leibak asida ingtapa amuk hanjillakpada Congress ki worker singna kathokpaga loinana thodang lauminagani haiki amaromda Manipur gi oiriba tangdu leita daba phibam asigi matangda palladuna mahakna hai Manipur gi mayokta lan horiba MLA tara gi mathakta disqualify tauraga election tauraga mihut khalu haina demand tauri state asida ingtapa purakani bo harabadi lok sabha gi MP animak BJP na lawzaro haiba Congress ki lusingba amana phongdokhibasu leirabani miyamna taliba demand asi lenga asi thugaina banate state asida mahousagum ingtapa amuktang purakpiu haibani
Rahul Gandhi gi Natya Jatra asisu BJP na mai pakani pakloi haina panghaida haijilibasi angakpa phawi ngasi phawba BJP na haikhiba amadi tawkhiba thabak amata mai pakhidri Manipurda thokliba tha nipan pharaba irang asida laingak asina haikhiba amadi miyamda pikhiba thajaba amata mai pakpa ngamkhidri Miyamna mamit makna uraba khanglabasing asida panghaida haijiliba asi miyambusu haijinbada hainaba kunai oihelage khalibra haiba wafamsu mahakna phongdokhi Mapanda satuna layengbagi khudong sadaba kaya mayoknaduna naduna leiraba miyoi ama Operation Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Jemninsta lemna operation pangthokre Hiramasiga mari leinana Jemninski director na paumisinga unabada haiki Institute asina Kodompokpi lamkhaidagi Waikhom Ningthemjauda Chief Minister Haksal gi tengbang makhada lemna anhoba khu senduna hapagi mega prosthesis ki operation pangthokhibane kumjali sing ani taraga taretagi hauna state asida ahanbo oina Institute asina khu transplant tauba haurakhi ngasi fawada lamdam sigi mioi chani gi mathakta Institute asina khu amasung ningjon transplant taukhre Institute asina laingak na piriba lemna laing bagi khudong saba sing ngasi fawba phanganduna lakli pangthokhiba operation asi orthopedic and joint replacement surgeon Dr. Haisam Angamba Orthopedics Department ki head Dr. C.S. Banikanta Saramana Chingba Jemninski surgeon kayana pangthokhibani makata na singjamai maibam laikai boroi makhongdagi Thabaton kaubi amasu Institute asina layenglagani haina lauthokhi Manipur Youth League Mayol na sinduna December kundagi haukiba Aikhoigi anauba langon ki pausel piba lamsang khongsat ngarang ayuk yaripok top singthagi NNYA lampaktagi club asigi president Sanabam Kennedy TYPO gi president Pangambam Arun amadi LYCY ga punduna konsam Sanjit ga punduna lamthamina khre ngarang gi khongsat asida lamdam asom gi tongan ba club maira paibi kiana khongsat loising adobo pungning thogat pibaga loinana slogan kaya lauduna ayuki panthongpham oiriba Santhal National Park Andro Fauba Thinki mafam aduda ima ivel singna Androgi club sing amadi khulngakpa Chingakham Chana Singa loinana achoba miyamgi mifam amasu pangthokhi mifam aduda wangangloi oina thabaktagi pothakraba IAS RK Nimai amasung socio-political commentator CS Bijoyna wangang ki hairi Toglibalan asina maram oraga chawna saitheng phanglaba lawmi singi semilon Pagatpa ngamnaba mahi marong sing piduna manama sing thahangani haina laingak na lauthokrabasu thabak oina paikhalaktabana low pari hector lak anirom adumak hangduna leiri MLA amadi minister singi wa khakta taduna tumduna leiriba department sing hawdokpagi tangai fadaba leire haina Bhartiya Kisan Sangha General Secretary Telem Darana phongdokre Manipur bu machet tahanba pamba kuki narco terrorist singbu Manipur dagi maru phangna muthatpaga loinana Manipur gi apunmagi saktam thugaina ba honari pakhudingmak BJP gi double engine lenga asina thinthaba tawtana action laukhatuna logi oiba cherak PBU haina Manipur Youth and Students Union MYS una phongdorakli Kunjali Singh Ani Kungamari ge anauba sahi na lakpada Sijo Hospital and Research Institute Private Limited na January amadagi hauduna tara phawba free trauma amasung emergency care ge khudong saba piragani haina Sijo Hospital and Research Institute Private Limited ki managing manager business development and L Premjit na khuyek piduna thadorakpa cherol amana khangalakle Thajaba yaba pau ama phangbadagi Assam
असम राइफल की टीम नहान कामजोंग डिस्ट्रिक्ट की खुल खरदा थीब हुंबा चथबदा लोगी वांगमदा म्यांमार रोमदगी पुसिलक्तुना पैदुना थमलंबा लुपा करोड़ 93 लाख मौबुद्रा रोमगी क्वा सुपारी मरु फारे हाइरे। मखा तारकपदा मपानगी पाउ खरा मुक्तामिनसे। United Nations Relief and Work Agency for Palestinian Refugees UNRWA na Palestinian refugees singi thawai kanbagi servicing makha chathabada India na pukchal chauna mateng pangli haina ngarang UN agency asina phongdokre। India na Pakistan da Mumbai terror attack के mastermind Hafiz Saeed Wayal Mayokna hananaba India da tharaknaba laibak asina Pakistan da hijackre haina Foreign Ministry ki spokesperson Aridam Baksina ngarang paumising da phongdokre। Prime Minister Narendra Modi na ngasi Ajodhya da chatuna Ajodhya airport yauna lupa crore 15,000 tongan pa project sing sangaragani। Ajodhya da Prime Minister na nauba Amrit Bharat train sing su launch tawgani haire। Bharatiya Janata Party BJP na Janata Dal United manung da lairiba amaga yanadabagi phibamgi khudong saba launanaba mitjeng thamlakpaga loinana party asina state asige ka hena sotharaba kanglup singi support phangnanaba honarakle। मिसंग सिंग सिटजेनबगी वारी सानाबदा खुदोंग जाननबा सेमकिबा कांग्रेस की नेशनल एलायंस कमिटी ना ngarangdagi नेशनल कैपिटल दा स्टेट सिंगी पार्टी असिगी लुसिंगबा सिंगा मिफम हौखिबगा लोइनना पार्टी असिना मथंग सयोलदगी हौनबी मतुंग इना मिसंग सिंगा चिट शेयरिंगी नेगोशिएशन हौरगनी हाइरे। रशिया ना यूक्रेन की टारगेट सिंगदा मिसाइल चामगा कुनगनिथोय अमसुंग ड्रोन 53 लोम कापसिंदुना ख्वादिगी चावबा नोंथकी लंदा चथरकले हाइना यूक्रेन की मिलिटरी चीफ बालेरी जलुस्नीना फोंदोखरे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना ngarang पाकिस्तान की हानगी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पार्टी की लुसिंगबसिंग अमसुंग किलसिंगदा आदियाला जेल दा चतुना महाकपु उनबा अमदी फेब्रुवारी 9 दा पांगथोकदोरिबा मिखलगे लालोंग यातननबगे मिफम सिंग पांगथोकपगी अयाबा पिख्रे। ऑर्डर असी पाकिस्तान तेहरीक ई इंसाफ पार्टी की मेंबर सिंग अमदी पार्टी असिगी सीनेटर सिंग याउना मरुओइबा लीडर सिंगा मिफम पांगथोकपगी अयाबा पिबिननबा खाना फाइल तौकिबा पिटिशन अमगा मरी लेनना जस्टिस मियागुल हसन पास तौखिबनी हाइरे। नहान रेड सीदा येमेन की ईरान सौगतपा हौथी रेबेल सिंगना कापसिलखिबा ड्रोन अमसुंग एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकन वारशिप अमना कापथख्रे हाइना यूएस मिलिटरी ना फोंदोखरे। हंदकता पपुआ न्यू गिनी की वेस्ट न्यू ब्रिटेन प्रोविंस तलाइबा मैकी चिंग माउंट उलाउन पोखाइखिबा मतुंगदा मतेंग पांगपिननबा हाइजखिबदा इंडियाना यामना थुना पुक्चल चाउना रेस्पॉन्स पिरखिबगिदमक्ता प्राइम मिनिस्टर मोदी बु थमोय सेंगना थागतली हाइना लेबाक असिगे प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापेना फोंदोखरे।
मखा तारकपदा सानबगी पाव पिजरी टीम दा सोकपा मसिंग हेंगलकपना AFC एशिया कप की फाइनल स्क्वाड लौथोकनबा होनबदा हेड कोच इगोर स्टिमाकता अचोबा साफु मायोकना हले मेंबर कुनगा तरुकना साबा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम की स्क्वाड असी थांग नुमिता लौथोकलबा यारिबने डिफेंडर अनवर अली अमसुंग विंगर असिक करुनियन मतम सांगना सोकपदगी ममांगदा सानखिबा मैचसिंगदा यावखिदे अदुगा हौजिकना मिडफील्डर जैक्सन सिंह ग्लान मार्टिन्स अमसुंग रोहित कुमार सु असोकपा नंगली मसिना मरम ओइरगा स्टिमाकना डिफेंसिव मिडफील्ड पोजीशन की कोक थादरे सहल अब्दुल समाजसु खुनिंग सोकपदगी चेओल अहुम हेना कम्पिटिटिव गेम सानदना लाकले अदुगा मेडिकल टीमना KP राहुल गे MRI रिजल्ट गाइरे टीम की स्क्वाड सेमबदा हौजिक ख्वादिगी सिंगनरिबसी डिफेंसिव मिडफील्डनी हाइना सीनियर ऑफिशियल अमना एजेंसीदा फोंदोखरे मिडफील्डर सहल हंदकता सोकपा नंख्रबसु हेड कोच इगोर स्टिमाकना टीम की फाइनल स्क्वाडता हापसिलबा यारी महाक सही असिदा इंडियाना ट्रॉफी लौखिबदा स्टिमाकी यामना मरुओइबा मेंबर अमा ओइखिबने मोहन बगान सुपर जायंट्स की सहल दिसंबर 3 उड़ीसा FC का सानखिबा इंडियन सुपर लीग की मैचदा असोकपा नंखिबने इंडियाना AFC एशिया कप की कैंपेन ओइना जनवरी 19 दा ऑस्ट्रेलिया का सानदुना हौदोकलगने जनवरी 19 दा वेस्टकिस्तान का सानरबा मतुंग जनवरी 19 दा सीरिया का अमुक सानगने इंडियन फुटबॉल क्लब उड़ीसा FC ना AFC कप 2023-2024 इंटरजोन सेमीफाइनल दा एशियन जोन चैंपियन का लंबा तौनरगने नो आउट राउंड की ड्रॉ असी हौकिबा सगोल से नुमिता मालेम की कोनुंग कोलालमपुर दा लेपा AFC हाउस दा पांगथोखिबने इंडियन सुपर लीग की साइड उड़ीसा FC ग्रुप D दा मकोक ओइरगा इंटरजोन सेमीफाइनल क्वालिफाई ओइरकपने साउथ एशिया की टीम सिंह सानाबा पुल स्टेज की कॉम्पिटिशन दा उड़ीसा FC ने इंडिया के अतोपा क्लब मोहन बगान सुपर जायंट्स मालदीव्स की माजिया SNRC अमसुंग बांग्लादेश के क्लब बसुंधरा किंग्स का सानखिबने पुल स्टेज दा उड़ीसा FC अहोबा मैच अनि माइथिबा नंखी अदुबो लेमहौरिबा मैच सिंगदा माइपाक्तुना मथंगी राउंड संगलखिबने रॉय कृष्णना गोल अनि चनखिबगी मतेंगना इंडियन सुपर लीग ISL 2023-2024 सीजन के ngarang सानखिबा लीग मैच अमदा उड़ीसा FC ना जमशेदपुर FC बो पांसिल मरी अमदा माइथिबा पीदुना पॉइंट टेबल के अहुम सुबदा हाइगतपा ngamkhre मणिपुर के अंडर 16 नुपा मचा क्रिकेट टीम अहानबोइना विजय मार्शल ट्रॉफी फ्लैट ग्रुप की फाइनल संकीबना एलिट के क्वालिफाई ओइख्रे सही असिगी अंगनबदा सीनियर टीमना एलिट के मफम कनकीबा अदुगी मतुंग इंदुना रॉबिन्सन सौगाई जमना लुसिंगबा नुपा मचा सिंगना नेशन डोमेस्टिक टूर्नामेंट असिगी कैंपेन दा मखोइगी चौथोकसनिंगाई ओइबा परफॉर्मेंस काहेंदना थंबा ngamki रांची की JSCA ओवेन ग्राउंड सानखिबा फ्लैट की अहानबा सेमीफाइनल दा मणिपुर ना मिजोरामबो यामना कोमना इनिंग्स अमगा रन 113 दा माइथिबा पीदुना एलिट ग्रुप की मफम कनबा ngamखिबने गेम असिदसु स्टेट की बॉलर सिंगी थोइदोक हेंदोकपा अटैकिंग स्टाइल ना माइपाकपदा थौदांग लौखि फाइनल दा मेघालयागा जनवरी 3 दगी सानरगनी उड़ीसा ने युम्बो ओइदुना भुवनेश्वर के गुरुकुल रिजॉर्ट टेनिस कॉम्प्लेक्स दा पांगथोकिबा गुरुकुल उड़ीसा 1 लाख मेंस टेनिस टूर्नामेंट दा विकी सगोलसेमना मेंस सिंगल्स के टाइटल लौख्रे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन आइटा की मिडियम मखादा उड़ीसा टेनिस एसोसिएशन OTA ना सिंधुना पांगथोकिबा टूर्नामेंट असिगे ngarang aroiba numita sanakiba फाइनल असिदा युम्बो उड़ीसा के मोहांती अमृत जेबु स्ट्रेंग सेट 3-3 दा थोइदुना मकोक थोंगबा ngamखिबने
Maharashtra yumbu oiduna Akola da sathariba humfutaret suba National School Games Boxing event ke sahi tara mari makhanu pamasa ki kanglupta KS Rudrax Kejini Funi Thoina Manipur gi amatangaraba gol laukre competition gi ngarang aroi banumita sana ki ba final da Sugunu awang laikai dagi nupa masa asina Maharashtra gi Kalpes Bikapu ahum anida thoiduna medal asi laubangam kibani tournament asida state ki boxer tarama thoi saruk yabada bronze manga fangau ki Chhattisgarh na yumbu oduna Raipur da pangthokadaba kuntrama thoi shuba junior national fencing championship ta saruk yana ba state ki team ngarang Imphal thadokre tha asigi kuntrama thoi dagi January ahum phawba pangthokadaba championship asida fencer kungamari amasung official ahumna saruk yari Tamil Nadu na yumbu oduna pangthokadaba taruk suba Khelo India Youth Games ta saruk yanaba Manipur gi nupi masa football team semnabagi trial selection pangthoklagani Asufi Football Academy mauna maithiba masak khangdabagi khongsat makha samthakibaga loinana DM Rao awang sekmai bugol mari shinoda maithiba piduna game ahum thangnana mai paklaga table gi makokta lengtana laikre Mari suba MNCA luang pokpa T20 trophy gi ngarang Moijing public ground da sanaki ba group D gi match da KSDO kiam gaina Oscar Pauna Bazar bu wicket nipan da maithiba pikre Huyel Lalong Thangta Association Manipur na sinduna yumnam huidrom gi thangta sanglenda sathariba kuntraum doisuba state sub junior amasung senior thangta championship asigi ngarang humni chanba numita sanaki ba junior boys phunaba amagi kejini phuni panda luang thangta academy sajor lekai gi en lanchen bana gol laukre amadi Manipur Veteran Cricket Association na sinduna Langtaban Public Ground da sathariba kunsuba MVCA Cricket Tournament ki ngarang sanakiba match da sedo thangmai bana Cham Khagem Palibu ran taraga marida maithiba pikre Loisilakpada ngasigi headline da yawriba maruoiba pausing amhana pijari Manipur gi lambi khusem lambi na singdum oihalle yumna pukri manung da leihalle Manipur gi lambi sembada full depth reclamation technique sisinaba tangai fadre haire Center amasung Assam lenga ka ulfaga peace accord sign tauna khrei Assam da leita ba hanjil hanana ba choba khongthang ni haina mit cha na phongdoragli Kanglei pa ki mairagi chief editor Wangkhemsa samjai pau ama phonglubaga mari lenana police na phakre Mitop Singh de ST status bifam thokte haina STD sem na phongdoragli Manipur gi wathok khulai na waru sin purak pangamloi haina MP Lorho Fozena Fongdokre Maira Paibi Hodokibagi numit thoram thangmai banda fangthokre irang asina mahiroi kaya manghangadori haina TS Ramnina Fongdorakli Mayol gi miyamna sogat palam sang khongsat numit tarani surakpada lamlai gi nongada da thungkre Kotu amasung kuki militant singna Imphal Dimapur lambi da saliba gari singdagi namduna sel mulle Selfie drabadi sat payade selfie raba matung da kuki gi lamni haiba mafam sing lanthok payana na ba kotu thaba chajet ama piri haina diver singna phongdorakli BJP na lusing ba lengak na haikhiba pumnamak achumba su yaude oithokpa su yaude haina Congress ki maikidagi phongdorakli Kuki MLA tara disqualify tawbina na ba governor da ay bacherol pisinkre. Dr. Singh na khang na aran ba tawkiba laiti hai na L Devena phongdorakli. Sahitya Parishad ki mana phangada ba singi maming lauthokre amadi mapan gi company singa sangdam na ba yaba home care product sing puthokle. State asida sumasagi institute ama hangduna lamdam sigi naha singda tambiningi haina sarjuna phongdorakli Bijariba pausing asigaloina na hausikidi
नुक्तिगी फोंगलिबा पाउसे सिंदगी लौथोक्सबा मरुओइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरी मिजेंग ताबिरिबा अमदि ताबिरिबा सिंबो अमुका हना पुष्परानी लाइसोमना तुमसरी खंगहनजबा सीबीएसई एफिलेट तौरबा ग्रेस कोटेज एकेडमी कक्सिंगी प्री नर्सरी दगिना क्लास 9 फाउगी एकेडमिक सेशन इंग्लिश सिंग 2024 की एडमिशन फॉर्म थाबा अमदी एडमिशन हौजरे एकेडमी असना पिजरिबा खुदोंचाबा सिंगदी प्री नर्सरी दगिना क्लास 6 फाउगी डे बोर्डिंग की खुदोंचाबा पिजरी बस सर्विस कक्सिंग पलेल वबगाई हियांगलम मानतक खोंगजोम पपाल टेक्सम खोंगजोम सापम समराम लमखाई नुपी मचा अमसुंग नुपा मचा सिंगी बोर्डिंग की खुदोंचाबसु लैजै फेब्रुआरी था सिगी अनि सुबह सयोलदगी रेगुलर क्लास हौजरगनी खंगहनजरिबा प्रिंसिपल ग्रेस कोटेज एकेडमी कक्सिंग कॉन्टैक्ट नंबर पिजरी 9366 424189 अमुक्तंग हना 9366 424189 लायंगजरी कक्सिंग डायग्नोस्टिक कक्चिंग सुपरमार्केट 64 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मफम असिदा स्पेशलिस्ट गायनोकोलॉजिस्ट की डॉक्टर अनी लाक्पिदुना युमसकेसा खुदिंगी नुंगथिलगी पुंग अमदगिना नुंगथिलगी पुंग मरी फावबा अमदी सेकेंड सैटरडे खुदिंगी अयुकी पुंग निपानदगी नुंगथिलगी पुंग अमा फावबा लायंगजगनी नुंगतिगी ओपीडी की खुदोंचाबसु थमजरी अमदी ब्लड सैंपल कलेक्शन की खुदोंचाबसु पिजरी लोइनना मफम असिदा अल्ट्रासाउंड ईसीजी ब्लड टेस्ट एक्सरे नचिंगबा खुदोंचाबा पिजरी अकुपा मरोल गिदमक 8798 544 988 अमुक्तंग हना 8798 544 988 हाइदिबा नंबर असदा कांटेक्ट तौबियो।